la thlir tu zong song te in zawa in chi bai kan buk a chawa tun tuma hian hei ka dinglama pani veilama pani pastor hlir in min hual ani hi kan van nei kan ti le maya zan in hei ka puzon te ron thleng lom nana ruai kan kil hova chu ti rual chuan kan ko hran pastor ten yangin atlem zong hanin kom kan dua ka sir chi a thu hi kan pastor Reverend Vanal dinga ania tin apia le mi hi pastor zir thanga ania tin engi an tho ti khachuna kina karon zot lenga ka veilama mi hi Reverend pastor rohming thanga ani chon apia le mi hi pastor Joseph Thanglian ania ama sabren ka sira thu kan pastor Reverend Vanal dinga hi zona toy te kan nei masange telephone men le ka zo du che chu hei MCC a hian ama sain kan zot pakhat le ka te pani kan zot teng che kumeng zat nge MCC Mizo Christian Church a hian kumeng zat nge rongi bol to kumsom ani ole ti chuan he ko thana hian hei mi pa le mi pa me chia USA kan ni boka hem tiam te hi kan pom ve nai to em tin nge kan pastor lama tanga in ril ru te le mi pui lama tang te hian en tin nge ko than in rel bol dan hi ni da ale kan ko than hian in nei chungchang hi dan fel tak kan siama sang ni som pathum pastor karon lu tan tir khan ani a chuta ko than dan kan siama khan in nei tur te chu mei chia le mi pa an ni tur ani ti dan hi ko than dan ani top ti chuan mei chia le mi pa chu in nei tur an nia an nu le an pa te po ina an rem ti chuan ko thana pastor ten in nei na thiang hlim buat sen kut an sui theyang ti kha ko than dan kal ani chu ko than dan kal mek ania chu ti danglam voi ni thleng hen la om lowa chu wangin kan ko than chuan mi me in ang in nei ti hi apom lo ting kan soi mai theyang tina pani na chuan pathian thu atang kan thlir po in mi pa le mei chia in nei hi pathian siam kan ni na chanani a eden huana mal asom thu po kan muwa chu wang voi ni a hian ko thanin apom lo ang bokin Indiana state dan po hian apom lo ani tin American dana po hian in nei tur chu mei chia le mi pa an ni tur ni ti kha om ve hrim hrim ani chu wang kha dan te khan la thiet chuang lo chu wangin ko than hian kan ko thanina dan kan lo siam ang tak kha kan kalpui zel ani ti kha khan sai ni ro se lo me lom ome lama hian ni chin ha ka soi thei ngila kan pastor te hian ko dan bi kan ne title kan ti meng chu ani hi senior pastor tin kan ko do kherani tuna chuan ka veilama mi pastor thang hi kan kom lenge kan ka zona chu ko hran dang Methodist Presbyterian 7-day UPC Baptist te kan ni hloma kan ko hrana hian member za sari le pasari vel kan ni to kan rin na hi ai nang lo thup don sia mi ten doctrine po in nei na nge ti chang te po kha om don na kina chuang i kan ko ei Methodist doctrine a chuan Presbyterian doctrine a chuan ti te kha ke ni soi tur kan nei ve ta si lawa in rong bol dan hen pastor ta hen a hau takem tin mi ron mu tleu dan te po rem chang te om ve chang re dang mani pastor lama chang pon han soi fia tum chak viau na in nei nge ti khlai taka in remin ti dan dan ang chi te khan mian ril fia la nia hi kan ko ran hi mi chi rang kan oma a denomination ang zonga kan soi chuan som pali lai kan omin ka ria a chutiang atanga kal khom chu kan nia a ko ran viau em o ka ti zoka ti chuan van rama po khian chung zong zong te chu kan kim do na
chu tiang deuh chuan he khowela ko thana hian keini Mizo Christian Church bi ka hian kan kim viawani tin tunei zona ang tak khan pon lama tanga ron thlir dana chon awan buai thak don em in ngai danen ang hlomom si lovati ani anga mihring chu kan mu dan kan ngai dan chu rang theu ome amaro chu kan ko than ka en hian kan ko than kan kal dana hian pathiana hian pum khat kan ni zia alo lang chiang hle in ka ria a hei kan ko than background theu te chu pastor te poya dang vek kan ni thowa leilam ko atang chuan amaro chu pastor te zinga po hian kan theology in anglawa han in nial chin po helom nga in ka hrelowa kan in pum khat tha em maya pathian in chu po chu mala so ma membara po kan ko than background in an lo na wanga han in nial te hi kan nei lo ni in ka hria a lomom hle ni tin chung te ania wang chuan mitam takin thurin te in nei lowang a thurin te pon nei don em ni chung om khom tan chuan awa har om ve tia kha zo na om takani amaro chu kan ko than hi pathian in min hruaya ko than zeding pa ngai kan ni alan na chu thurin thatak tak mai som kan neya chung hrilfia na tam zo ka chuan apostol thurin kan ti te naisia thurin kan ti te chunga chuan a hrilfia ki me ti in bible le kan thurin som te kan lakopa kaini hi pa le fa pa le tharau thiang lim ring kan nia ti chuan baptisma hi azau thayang berin kan kalpui boka achang tu in nim phum adu chuan kan nim phuma achang tu in thlor adu chuan kan thlor boka chutiang chon kan kaldan ani eti kha han soifia le ngal ta ila ko than thurin bi ka hian kan ko than ani wang nge niang afia via win ka ria kan thurin a hi entir na ko than kal masa lo ding masa te kan background thewami thurin tha kha kan la khoma he ta ma khosanga ko than masa te early church atangan chom thak zel zedinga kha kan ko than thurina hian kan la khoma ni ti kha thurin som nambara pek zong chon som thatak tak kan naya kan soivek lo mayanga chungba ka chuan bible churing tu ten kan rin ania ti chuan ni china kan soitak apostol thurin te naisia create kan ti ang chi te kha kan ko than thurin ani thurin thatak tak nambara pek chuan som kan nei ka zo thai kumeng zat nge MCC hen rongi bol hei pathian roina zar ki po kum som rong he muna hian he ko khana hin ka bol ve me kani alom ome kan zeble zo ko nga ni china ka soyang de khan reverend valading his senior pastor tin kan ko de khera tin reverend roming thang hi church pastor tin kan ko ani title ko thanin apek dan ania tuna chuan pastor zira zona tlem kan nei ve lo ka nga MCC member lutak ania tuna ero chuan ani hian Michigan lama pastor min tho san kan te min kal san ti dang kan kal than member ala ni thowa hamaro chu kan chuang em maya MCC member zinga tanga pastor tura anron som chuak na la hi kan ko thana tanga member tanga pastor pakhatnak tila aswal lo helama hen member tanga pastor ron ni theile kan zinga pani kan nei hi kain chuang tak zata ti chuan i rong bol na ko ran te le a khoming ang chi te kha ma sa in mian thil pot che tram ni china kan thre tong khan kan ming chu pu zir thanga kania ti chuan tuna ka rong bol na hi chu MMCC kan tia chumi omzia chu Michigan Mizo Christian Church ania chu Bear Creek kwa Michigan State omani heta tang hianin kan chena Indiana police tang hian mel zani le somnga omani chata chon tuna hian part time pastorin ka thok meka pathian kai hroina hazara ti chon tuna hian kum khat nimin kha hei march ni som ni ta a ni kuma tang khan bul katana kum khat nimina khan tling chi ani member ang zal vel ngilom member hi ming ziak chuanin no pangtenen somnga le panga
kan ni me kan ni te chuan in rin ni piang khan ivakal ti na me in rin ni piang in in rin ni a hian heta tang hian ka phei thina ti chuan ko ran so kar khata hian in tum ni kan khom thina chu chu in rin zan le chol ni pathian ni chunin khom te ni lom ome tuna chuan pastor Joseph thang lian a tlem zong kan zot ve nge le pastor Joseph thang lian a he tu hnai pastor ko ranin a vote kan la a tlinga ti chuan a rong bol na i eng chen nge a bol to ti kha kan zot ma support theng zat nge MCC rong i bol to thlakhat latling chia lo tun thla march thla hen ka tana march ninga anin ka sia ta tang khanin rong bol na ka tan ve ni ani hi youth pastor tin title ko thanin apea ti chuan ani hi Sundays abik takin Sunday school nau pang thei herama chuan nau pang te hi helama ma ni tong thiam lo zok hi kan tama wang hian sap tong apo qualify lut tuk ngai pathian thu apo qualify lut tuk ngai avaya qualify ngai lut tuk vet than khom kha tula chung tiang kan member nge jinga an lo om hi kan van nei hle maya i Sunday school lama hian i intia malak nge in tum dan ti ha ka cha khop maya i abik takin Sunday school lam in lo focus don ta i media zong te po khan tan la khai tum hle ning ga ria i soidana kha intizong in nge naw kan USA naw pang te hian media social media kaltlang hian engtia malak hinge chi anang marin dan ale i tum dan khamin them nia tunanga chon kan thathawanga social media pon internet lampo hi kan kalna sa le kan thalai te hian chu ko shan po hian in thei top kan chwa ve thei hian in ka ringa chu tun ria hi chonin malak na ni vision kan te meng chu chi sang kan nei ve social media lama changa tuna media ministry kan ti te hami Instagram atang te mo open Facebook te kan no pang hen atam jok hi chu Instagram le TikTok ti te Snapchat ti vel te kan mang tam ta hang platform atang te hianin enting pathian tu kan shil theng mishing pakhat hianin nikhata hen atlem bera dar kar ni chung hi chu social media kan mang thina statistics kan en chun chumi chunga chuanin khovel lam thil lir ha atam to ni tunanga chun content creation lama hi chuanin khata tak khanin kan no pangte entinge pathian lama kan hi plu theng entinge kaushan lama kan hi plu theng tiang hom zong khanin media na satakin tunlai deuh kan ti meng chu tiang poni seng amaro chu mi zo tong po thei top chua hum hal kan ti meng chu khang zong po khanin tan la kan tum ben sa ni lo mek ti chuan pastor dinga hi ka zot lenga ti chuan pastor thanga ka zot lenga chumi zowa soidu in nei ang chi te mani du ang chi soina hun kan hong don ne kan pastor dinga hi Sunday school apo superintendent ani ko ranin na thanga amo purna sang ang reng khop maya tam khop maya tuna kan kal dan hi Sunday school kan kal pui dan hi entinge zirla yang chi hi mizoram lama tanga anron siam ang chi hi zir tir nge chi helama tanga an mani din muna zirat zirna le khabu siam ang chi kha kami thong kha pastor thanga karon zot vedona in chan thiam da dan ni kan no pangte hi helama piang na chon helam anril ru helam chet dan te ophoi te po khatiang khan om veka chu wangin sikul an vakal point an zirdan kha helam zirdan lo nia kanram lam zirdan nin khan an mil chia lo chu wangin helama kan siam thi atul zok na in chu chumin ne ta Mizoram matanga Sunday school zirlai thatak tak kha omakha kha han man pokan han tum fe ama se kan tlin ngang lo ni asan chu kan no pangten an tlin to kha chuan a contract te idea kha an mil thei to na chu wangin helama amil tur chia zona zirlai siam mi siam kan mu lo pon ke ma ne kan siam chap ngai
chu kan din mun ani a san chu kan fa te na an riat thei pathian thu po an riat fia thei na tur chun helam kontheka ril kha angai ta khati khan kan kal mang ani awangin a Sunday school uluk taka I akal chuan nakina a he kan sakhwa kan Christian na hi abodon lova amru Sunday school kan uluk thailo ero chuan tuna kan ko khan po hi reilo te a riral mai don chuwangin ko khan adin het na tura ta na poimo ber chu Sunday school ani a no pang Sunday school uluk taka kan zirtira pathian thu nget taka kan tu fuwa tuna anla no pan lai nge ya an pian thar man chuan ko khan hi avong het don ti hi a khan thu mu dan ani top mai lo moment pastor thanga khatuna ka zona tho ni box se sap tong man tu le tu lo chung changa mani tong hum hal tum luat a thil poi om thayang em ti te po khamen bel cha sa ne hai kan zirla ya chuan tuna senior pastor ron sai kha afia viawin ka ria Mizoram le kolrama an siam zirin bulkan lo tana kum enge mozat kha atha em kan lok puya ti chuan kan han kal zela kan fa te po helaya piang te ngei khan ron nula tlangwal tana tuna chuan chung te kan din hunani awangin helai context mil a zirlai kan pe ka ngaya helaya kan siam thei tluka tha kha chu helaya mi te zir tura tan chuan thil dang a om lova chuwang chuan helaya tanga zirlai bu siam te kan ngei tu a kan duang chuak mek ani a chu ni se ti chuan a tong chung changa hian kan fa te hi in chunga atam zok po an nianga tin biak ina te po sap tong an man deuh vek to awangin mizo tong hi thei to pin kan zirtir hei ko than te ngei poin ni pui school kan neya thakhat chung kan neya kumina po hen kan nei le do na AOB in zirtirin chan kan la a amaro chu ni tin an tong man tam zo kai chu sap tong ani ta ka wangin Sunday school hi mizo tong vekin kan kai hruaya thowa mizo tong in kan zirtir amaro chu mizo tong chau kha an fia kim talovani tuna kan kalpui dana hian za asom sari panga vel hi mizo kan mangem o ka tia kai ma mu thiam dana ma za asom sari panga vel mizowin kan zirtira somni panga som thum vel te po chu sap tongin mizowa kan soya kha varil fia le alo ngai ta a thaviu ni in alanga hi mizowa kan soi sap tonga kan ril fia le chi khan tong an zir kop ngal ta a chu kan mamo le a tin kan mizo ni na hi bodon lova kan tong te po kan chom nu zelanga thei top kan chuang kan ti ngei turani chumi rual chuan kan tong kan chom nun tum luata kan fa ten kan tong hrelowa pathian thu an zire ro chu ngai tu na thui tak kan sen ero angaya kan fa ten pathian thu fia taka chiang taka an riat theinan achang chon an tong riat zok kan man ril fia na kan man atul ve boka chu kan inzir ve mek bokani ti khan a fia thayam o moment le tuna chuan kha tang khan pastor zira tang karon pe changa ka zo lo nangma nilama tanga soi in duang chi hrim kha zo soi na hun kan hong an ti chuan he to top thlangin ka hun kan khar don soi tur lutuk chu ka helwa amar chu tlem zong han soi ka tumanga chuta chuan hei tun lai khovel kan enin social media te ti chuan YouTube lama te poni se pathian hi kaini zo na thlak ten kan ngai saka pathian lam kan hoi hi a hun to tak zet ani ti hi achiang emema chuwang chuan voina hianin thlir tu te zong pathian a hianin kan chung kwa theu kha in enela ta chuanin lalpa tok turin kan ready hlomem ti hi ama theng ber ready thil thaber ania chu ka han sei du ni akalome ole hei thlir tu te a zanina rin lo tak main he tiang hian ti na hun kan han sang vele hi lom om ka ti khop maya zanena pathian mal somna thar lo thleng ro se pathian khonga in zara hei
Mizo Christian Church ti in Indianapolis America hian ka han omve ani a lalpa khongai na kan changa voinia ku rante po lalpa kai hroina kan chang zel hi ro pui kan tia ti chuan kan tong kan tia Mizo tong han von nun ti kha poimo kan ti em rualin china kan ngai thak to ong khan le lama kan fa ten pathian thuan riat chian na tur ro chu poimo kan ti zok kha ani chu wangin no pang po hi an piang thar vek tur ani ti lampang atang po khan kumina hian tan kan la tana hei makara po hian salvation campaign kan nei dona chung te chu ko khanin kan mang don ani uluk takin theito pin mun thanga tanga lu thir tu te point milo tong trai pui turin kan han be sei ngal bok chuwa kut ka han do du bok ani Mizo Christian Church salvation campaign kan nei dona makar kar khat chung Mars ni som ni pasaria tanga som thum pakhat thleng hi hun man turani achuta chuan tong trai na milo the turin pathian mi te in khongai na ka han dil du ani ti chuan no pang pathian thu anjir te fia takan riata lalpa ta na annun an hlan theina tur khop hiala tharau thiang lim na tho maktak mai kan chan ngei theina tura milo tong trai pui turin tong trai na ka han som du bok chu ni ti chuan kan tong kan thiam lo kan tia no pang en tong an thiam lo hi tok fang tak chu chuan an thiam lo ma se i ria thi an tum ve em ma chu wangin ko thana thal school te kan han ne Mizo tong an han zira chung te chuan tam tak i an nun anor kala tong hi an bo lo ania ti ero chu i ngai tua om vio kar ngai tu om lutuk kan ni lo ti kha pathian khongai na zar ka han saitel du bok ani mun tina om zo fa ten in tong trai na min lo sia ula min lo tong trai pui ula ti chuan USA Mizo ho poena sap tong an thiam ang bokin Mizo tong pon thiam zel thei na mi lo tong trai pui don ni ti kha kan saitel du bok ani chu kalome ko than chung sang kha kan soi le zokanga kan member te he state danga Indiana state lova state rang te na thokin an oma chunga chuan kan fa te tan Sunday school kalna tur kan mamo tlat maya khoya nge kalila thang tiamin ron zot kan member ten om thina chuta chuan ko khan te kalo study ve pha hei hi poimo le in ka hria tunlai chuan ni china atira senior pastor ina ron chan ang khan ko khan te hian khovel kalphung ang dewa khovel in an tia lom tia huap zau zonga kalpal hi ol khop maya he kan chen mek na America rama ko khan tam tak hi Bible thu zom lovin lei lama thatna zau zok nuam zok zuya kal hi an thanem to le maya chuwang chuan ko thana kan loina tura film khur atul lein ka hria puitling te chu kai ni puitling to pian tharna nget nei to tan chuan azia anga no pangaron sailen na tur ko than hi uluk taka kan than a tha in a hria ta tam tak he USA hian ma ni Mizo puite emotlang mi ko thana loi lo sap ko than join ngai ang chi kan ni po in kan loi na tur kha ko thanan nia wanga kal mai lo chumi main engen rin dan mi pa le mi pa in nei tir ko than ten niam tiang chi zong zong a kha pathian khuta ka anding nga mem pathian khudika anding nga mem chutianga zirtir ko thanan niam ti hi fin fia ma sathin ila tikha ka ngai poimo le maya kaini Indiana te chuan le keima ni Mizo ko than te tlang mi ko than kanom trewa state pona mi te le hei khovel mun sang ani to ang chu chung la kan chon ko than kan ni na lai tak kha khovel la ka tanga ko than kan ni kha vong him zel turin ka indu sakani pahni na chuan ei zo na thak khovel hi azau ta em maya chuti rualin kan in tlo po ne vio to a in then ai chuan in hui khom kan thiam chana
kan thiam ta viawa ma kan sona chuwang chuan society a kan in hui khom ang tho hian ko khana po hian ate zonga kal lovin a lian zonga kal dan zir zelang uti ka in som du a kan bul pathian atangin chudila mun khat alo nia thla tu bul zela kai ni chin lung chuak kan han ti le a chutiang chuan pum khat kan ni na sherengin ko thana kan rin dan pani khat in anglo awanga za asom kuale pangavel in ang om sia kha khalai a in ang tamzo muthiam lova in an lo na lai te awanga ko ran tam tak ten rong bol na chungchanga te kan mel an bal pal thin he poi ka ti le maya chuwang chuan khovela zo na thak zong zong te khoya po mila ho ate zonga kal lovin pathianin lali suang ei poina min du sak in pum khat na kong izo zelang u chu chuan rong bol na ti sa wanga min ti sak do na ni kan om na mun tina ko khana loi ila ko khan ngai luila in pum khat na kong izo deu dewang u ko khana ni sela khotlanga chutiang chuan zo na thak te kal zelang ti kha kanin som ni e kalome spiritual revival lampang ha karun sei do nga Kentucky State Asbury University spiritual revival har thanaron thlengkha kan thatawanga chumi den chan chuanin hemi Indiana State ta khanin pastor in sui khom te khanin Indiana spiritual revival tin har tharna a program kan timeng chu akha zanli kan nei ve kan lok tlang khop me kan Indiana kan chin khotlang te kan lok tlang na sakhopa kan thalai te tam tak pathiana tuina pathiana har tharna anun dong na sa chutiang buken kan kaushan thalai te po tuna hianin pathian kanun nai deuin pathian thua kanun tui ve na sign ka mu ve kan tong tai te kan khom te kan Bible study nei te kan tui tlang khopin ka ria chu kan thalai te kan generation te timeng generation Z kan timeng chu heng hi thei top chuain pathian in nei zelang u ti te kha karun soi duwa kan nu le kan pa te an lo tho rim na ke ni hian kan ti hianin anmal somna kanon dong tana heta hianin pathian kan nei lo hianin a hlau om don tuk ti hi ka mu ve a chata tak chonen kan thalai te USA ompo ni seng ta helama Mizoram le Burma ram om te po thei top choin pathian in nei zelang u ti te kha ka soi du ni ka lo me ole karin kom na thir du te ta na lok na tam tak alo ni nge kan be se ani min lo thira wangin kan lo me lalpan in za in mal som cheu ro se men o khatu ga sa na ma thau me ai ni lo e pakhan zo khatu special report tiêu đẳng khan yang atro tiêu đẳng khan ma ki zo khatu zakir ma puya ai nhiều hết các đứa rồi xiêm na ri to lom ama ka bat khonga hi ka xiêm do na ya ka tia a ho e ya ka xiêm sak te ga ma sen nu la